me ngasho ngathi sophuma emgonqweni sesaphuma ke emgonqweni bafowethu saphuma emgonqweni sabikezela la ukuthi sizophuma emgonqweni masiphuma emgonqweni siyaphuma siyosebenza njengoba lokhu kukhishwa kwabantu kwalontshwa la kwaNongoma sibuyela ke Zululand sizoqala phansi umshikashiko omuva 31 July asikho isitolo somuntu okufika okufanele kube ukuthi sisavulile eSouth Africa asifuni ukuba ingxenye yengxabano asifuni ukuba ingxenye yokulinyazwa kwabantu asifuni ukuba ingxenye yokwethukwa ngamagama esithukwa ngawo kuthiwa tribalistic kuthiwa xenophobic kuthiwa si ngamabhabha sibarbaric asinandaba nalezo zinto kodwa sithanda ukubizwa ngalezo zinto ingakho ngaso sonke isikhathi usithola sibeka imnqamla juqu ukukhombisa ukuthi asinayo inkinga nalabo bantu lemnqamla juqu esuke siyibeka sisuke senza ama deadline okukhombisa ukuthi abukho ubube sifuna ukwenza kini but we are giving you this time to sort out your stories sort out your businesses sort out yourself and leave the country by right you can't own a spaza shop in South Africa by right you can't own a saloon a car wash or a barber shop or any small business those small and medium businesses are reserved for South Africans. It is a law in South Africa. Asifuni ukuthi sithi sikhuluma kahle nabantu bese qhamuka umuntu wase South Africa afuna ukuzophambana nathi. Ngoba leyo nto sizikuyimela. Kusasa siqala olundi ekseni. Kusasa siqala olundi ekseni kwaceza inhlazatshe okhukho enhlongwana edlebe eDalton enkonjeni mhlahlane mabedlana mkhazane emashona nazo zonke igodi ezakhela ulundi sicela sihlangane ekseni ngo6 lapha yana kwa Eli elokishini olundi ukuze sizosuka khona bese siyophela edolobheni ngabo past 11:12 masuka lapho ngo1 kuhlanganwe police station kwaNongoma kuhlanganwa ngo1 police station kwaNongoma siyahamba sidabule edolobheni siyongena emhlanganweni egroundini kwalindizwe siyonikeza umhlahlandlela ukuthi kusuka manje kuyaphambili kwenzakala umuntu oqashisa umuntu okufika lapho olundi sicela amtshele ahamba sizongena emakhaya kade sihamba emadolobheni sitshala emadolobheni sesibuyele emakhaya ke manje siyobakhipha emakhaya laba abacashile sesizwile futhi ukuthi nina abantu bokufika you are resisting to leave people's houses that is intrusion that is invading okusho ukuthi nina kahlehle lento engangisho ukuthi laba abantu bazodlizwe ngonyaka ophelile ngoDecember 2025 lento engayisho ngo2014 ukuthi indaba yabantu bokufika ibhekwe bazodla izwe we've built an army we've built a men's army of this country to make sure ukuthi we protect this country kunezinto ezibaluleke emndenini wakho ungayivezi veza lokho ongakwazi ukusiza ngakho abantu ngoba kenza isibonela ngalomsebenzi esiwenzayo inqwaba abantu abapostayo la ku social media abanye bashutha nemali abanye bashutha benza izinto ezithile kodwa na umsebenzi siyawenza sidinga imali nakho sidinga kwakhe isikhungo samaphara njengamanje nakho siyosebenza manje adubona manje egarage sinikwa umuntu 200 rand azange sithenge ngisho ukudla ngawo sifaka ngawo petrol bezwe it's a cause ngoba uyilethele lokho uyilethele ukuthi uyazi ukuthi senzani so ngizama ukuya kulento enhliziyo enhle ukuthi sometimes abantu abaningi baye bathi inhliziyo enhle ayimsiza umnikazi no iyamsiza ukuthi nina nibone ukuthi abantu izinto zikaNkuluNkulu bafuna ihlalo obala njengezinto ezingekho ngcwele izinto zikaNkuluNkulu zingcwele ayihlalo obala azibi sobala umuntu enhliziyo that's why inhliziyo whether inhle noma yimbi awukwazi ukuyibona ngoba iyona kuphela uNkulunkulu into sifuna ukuthi we are lucky and pushing ukuthi ula lawo mazi siyawathola ngoba somehow abazali bakunika thina asithi wena utholile asinikwa kodwa and that's why bafo mina nginonembezo ongaka that's why nginonembezo ongaka because ngibuka indlela engikhule ngayo ngibuka indlela engikhuliswe ngayo ngabantu abangangizali ngibuka indlela abantu abayinikela ngayo ekungilekeleleni ukuthi ngikhule lezo abasekho nonkosikhona abakhulayo abangazi ukuthi fanele benzeni amaphara sifuna ukwakha naso isikhungo samaphara and we will shock people sizoyakha ngomphakathi we will shock people and umhlonishwa uThami Ntuli upledgeile wathi khona azokwenza naye
so ke sisalinda ukuthi ke sibone ukuthi khamba kanjani kodwa asizukulinda muntu asizukulinda muntu iproject aseyakhe no angithi sifuna ukusiza isizwe nayi ingane manje siyoyifihla siyoyifihla eMnambithi siyahamba yes sahamba sayothandaza sasolve inkinga ngo1 hour sasolve inkinga ka 21 years 21 years yeah sizwile buka lo hamba ngemoto kaMhlonishwa hamba ikhulumela nefoni Jomba Mahams kanje yabona sizwile lo wavela later on yeah washona after ukuthi shoot but that was the most sacred thing emndenini ukuthi at least before ahambe emhlabeni uNkulunkulu indlela bethandaza ngayo lapha nokubona ukuthi there's something khona into ekhona but you don't know what is called or something ububona indlela bethandaza ngayo ukuthi khona into ekhona and bekukhona ukuyisola genuinely because ubevale ngisho amehlo kwakuthi uyashuthwa wayengaboni ukuthi uyashuthwa he was so concentrated emthandazweni so and your family yakhe nawe yambona kube oyanga lapha yeah no uNkulunkulu wayelapha that's why we must be happy when people bebonga izinto esizenzayo nani but sibo hlezi ukhumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi uNkulunkulu uyena omkhulu uyena osuke efike nomcabango uNkulunkulu phela angeke ehle ezulwini ezokhuluma nathi uNkulunkulu ungena kumuntu ngayedwa and then abantu sometimes bayayiziba leyo nto leyo esho uNkulunkulu ukuthi akwenzeke ukuthi beyizibe leyo nto uyabo abelungu bafikela abathi abantu abamnyama ngesikwazi ukubehlula ngoba banenkolo bastrong enkolweni so into kufanele siyenze asikhandene amasonto amaningi ahlukahlukene yabona asikhandene amasonto amaningi ahlukahlukene ukuze bona bezobanga amasonto buke South Africa uthi obani abaye emasontweni every Sunday abantu abamnyama babanga ucabanga ukuthi umlungu angakunika isikhundla sokuthi uphathe into ethile uyababona abantu abamnyama uthi babaphethe izikhundla zasemasontweni abelungu amasonto asungulwa ngabelungu anemithetho yabelungu kodwa abantu abamnyama nje garden boy bango garden boy kulawa amasonto lapho but thina sinayo indlela yethu yokukhonza uNkulunkulu esingasayisebenzisi yabo sifuna ukusebenzisa le eyabelungu umlungu will never ever give you a position never unless the opposition is useless unless useless they will never give you a position uyini uyiposition yani umlungu akunika position ngeke ngabe kunikeza iposition it's for their benefit they will never give you a position ezokukhulisa wena nabo abagcwele emaplazini lapho uyinduna akaholi namali unikwe nje igama elithi induna ayikho imali enkulu anikezwa akasabahlukumeza abantu bakuba akasabahlukumezi kanje ngoba nje unikwe igama elithi induna yabo nathatha ngithi amazwi akaze athasha imimoya eminingi kwanathi thato sithi thina ababonayo sithi we are very grateful to say to now and get this thing sambe nayo uNkulunkulu ukhona mfowethu uzolunga mina ngiyabona uzolunga kumele sibe khona mina senyaba uzolungisa bathi-ke kumele into engiyishoyo ngamasonto ukuthi if abantu befika lapha emasontweni they must pray to uNkulunkulu ngempela ngokuyinikela not ngokweyikhundla zasemasontweni nani because buka manje ukuthi lento yesonto iabuse kanjani even ama foreigners mayifuna ukwenza imali nje bayasho bathi if ufuna ukwenza imali hambe eSouth Africa ufike uvula isonto uthi upastor and uthola omama kudlwengulwa ingane yentombazana ekweyalabo mama ezalwa omunye walabo mama yes ufice omama kuyiba abadefend iforeigner elomfundisi yes na lathi libiza ngumfundisi layigulisa manje enkantolo ligawula abantu libagawulela ukuthi bathi abantu alihambe liyezweni la kodwa bakhona bazofuna ukudefend bakhona bazofuna ukudefend so bobona lapho lento yesonto nje kahle hle kufanele abantu bazi uNkulunkulu bengangeni kakhulu kulento yesonto ngoba akhatha belungu befuna ukusihlukanisa i-divide and conquer ayikho kupolitiki isemasontweni ubobona ngoba amakhosi abantu abawazi nokuthi ayini asaze kwawona amakhosi wona qobo asaze agcine selula ase weak ngoba azokwenza njani
azokwenza njani abantu bayisemasontweni abantu umfazi ma late esontweni uyeka ngisho yabo yeah but ke this is the moral insizwa nomsizwa izokwenza moral regeneration sizovusa ubuntu kumuntu yeah sizovusa ubuntu kumuntu iyona into esiyimele thina leyo indoda ishata kanjani indoda yeah umbhedo nje lo angithi zonke lezo zinto lezo ifiye efakwe kubantu ukuthi awungeke ukwazi ukukhuluma ngosomizi because itabane sensitive i-sensitive in masimba manje umuntu evela kuba indoda sensitive yini nje uvela kuba indoda bese uthi sensitive yabo mina ngifuna ukubona mina umuntu wesilisa ozalwa engenawo amasende bese asengaba ke noma yini lo mawuzala unamasende nje uyanya lapha kimi lingaze lifikela futhi mangaba upresident walelizwe mina bangaphaphama nje bekwenye indawo ake nje ngizengidlale ngabo ngoba sizoshoda ngamasosha la eSouth Africa and laba abantu laba mabebona bafuna ukuthi kushintsha wonke umuntu bafuna wonke umuntu adanzele isidingo sabo abafuni ukulalela omunye umuntu bafuna izinto zenzeke ngendlela yabo kuphela manje ke ngathi yini ke leyo ubha nomkhululi yeah so and then mabe khanda lamasonto amaningi abelungu and then abantu bakithi bahlukana hayi mina ngumluthela mina hayi mina ngiyisheshi mina hayi mina ngisayoni mina hayi mina ngokuthi uyabona kwaqala kwahlukwana bathe besuka babe beye kubiza amakhosi ngenkosi ngamakhosi bayobiza inkosi abangayiboni bathi kunenkosi abangayiboni baye kubiza le inkosi abayibonayo kunenkosi bangayithandi bathathwa wona amakhosi lawa ahlukunyezwa kuthathwa wona ayoshiqelwa emasontweni kwawona ngabe kwa Eli kanti kukuphi ngathi sibuze kule nsizwa yeah bafo kukuphi oy bafo kukuphi uyagula oh kuyagula kodwa kuyayisaba imoto kuyasaba ukuthi kuzoshayiswa imoto buka baphuza amasavana ekseni kanje lo baba lo awuthi ngimbuze sanibona ekhaya kukuphi kwa Eli wamadoda kwa Eli lapha kuvama ukuba khona amaphoyisa mana mfowethu ngizokhupha ngibuye ngathi ngingena ngibheka le mangidlula ibridge ngiza ngale lengiphuma ngaphansi kwale stimela bese ngathi ngibheke airport yeah sharp dankie bame la be sajinga lathi ukalo hamba kancane uyajika usengena phambi kwami nibe nomoya omuhle ingane zakithi nibe nomoya omuhle kunzima bafowethu kunzima ukuba nenhliziyo evulekile kunzima when you have a good heart you attract a lot of bad people in your life but okusalayo uNkulunkulu leyo nhliziyo leyo ke uyiyona ayithandayo yabo umuntu owazi uNkulunkulu uyahlupheka emhlabeni umuntu nje othanda uNkulunkulu uyahlupheka emhlabeni kufanele nikwazi lokho nikwemukela kodwa yiba nenhliziyo enhle yiba mnene zincenge zwanane ekhaya khulumani uma nibona ukuthi khona izinto eziniphazamisayo ake nikufunde ukuvula idialogue ekhaya nikhulume fundani ukuthi ekhaya ngokomthetho isizathu sokuthi kwakuthiwa kudlelwa endlini enkulu kwakudlelwa ndawonye ngesikhathi esisodwa kwakufanele abantu bedle ndawonye ngesikhathi esisodwa kwakwenzela ukuthi kutholakale nethuba lokuxoxa kubonakale nokuthi abantu bemukelana kahle yini bonke ukuze makukhona into ofanele ilungiseke ingazi iphumele ngaphandle lento ukuthi omunye udla ngo7 omunye udla ngo10 omunye udla ngo11 ebusuku iyona into eyaqeda ubumbano lomndeni kudliwa ndawonye kudliwa ngesikhathi esisodwa nizama ukupractice sibuyisele izinto zethu
okuyizona ezazenza imndeni ibumbane. Abanye ke bathi isidala kulungile kodwa kulaba abangakwazi ukwemukela lokho engikushoyo ngiyacela mina bekuthathe nje isikhathi nizingane zandawonye inquma isikhathi ukuthi bafowethu la ekhaya ngo6 kuyadliwa wonke umuntu ayongena lapha nithi nidla nibe nixoxa nihleka nibuzana usuku ukuthi lihambe kanjani. Leyo nto yenza ukuthi makukhona onexhwala asheshe avele ukuthi unexhwala ukuze kulungiseke leyo nto impilo iqhubeke iye phambili. Ake kume lokhu kungezwani kwabantu bemndeni nemndeni bakithi. Ake kume ingane zakithi hawa ake kume bakithi. Sizama ukuhlanganisa abantu la emphakathini, sizama ukuhlanganisa insizwa ayihlanganiseki insizwa zibange indaba zasemaxhibeni. Ake nizame nje bafethu kuyaphoqwa nje mawubona ukuthi usibanibana akafuni ukulalela hayi umane wena uthi uvela wehlele ngezantsi uthi hayi kulungile awuthi ngimiyeke. Angithi niyababona abantu mina bangithuka kanjani lapha ku social media. Ngiphendula nje lo yedwa osuke nebhadi ngibona lokhu kunebhadi impela ke lokhu unina wathe kuzala kwaphunyuka kunebhadi ngoba ngimphendule nje umuntu mina noma ngikupha less ngifuna silungisane nayo something. So ke sengifika lapha emashini yakithi ke lapha sengizovalelisa ke nabenkosi sengifika lapha engane zakwethu nazi insizwa zingilindile la. Awulungise ishawala ilaphosi ibhayila Lenine Ningalimali ngifika lapha. Hayi, akhona.